with your face with their two Facebook with me or Debbie near the abroad. Ebe can on Salmon say the amuzu ice cream Eddie account and dear. Fast ransanum nation sunning in free ho. Na amuzu heba powder no when your cocoa and as a TV a fafra and enum. Ebe ya ho hini nyina free ho. Na ama insio basa na eba ni de be free okra. Na wanom amuzu p for pains na wote no. Amuzu G no ebe masa bi ebe boost bi se na ma na amuzu T no treat first completely eje say o hwa me na se wotie me na wo ye be ma no wo say how na me mpa aba ejuma ma ya che for so many years ho dance ho na ehia say ade chi a odu ani be kire tafo club 600 oba nyabote chechiremu se de tibia ka kire me doctor bia eswate amana afon emuye muya ekotini peja bia ni nsuo basa ba no e ba sa me to oba na kwere nkyerem ho asane me dog anya no nko a ama medware no metete me ho saa doctor me hwe ma pusa na ma se kura se bi a picture of nsem emu ye me ya de mo hyehye me emu ye me ne misrew de omu nyina ka kyerɛ me na me pe corrected ru enfama Ultimate mass na say wo share Facebook a me sin bro no e na to Facebook no. Okay, doctor. Me ask screenshot. Okay. Na me bisa say wundro no ye ton bi or drug stores ana. E bi wo ha drug store. Ba we mu de ma so nkwan de ho. Okay. Ana se delivery ne de abrɛ. Okay. We mu say ni de is a delivery. Aha. Baby awo bia. De be brɛ. Ana se be ba ya so ho. Okay. De wo dwa so ba akon ya muzu p heba mixture. And the wo mali wo hunam yaw no wo ko heba shop no to pa muzu pia obenye bi ato okay wine tonton awo a wanya malaria no ko heba shop pharmacy kaso pa muzu heba mixture obenye bi ato pasinye bi atu se ba se oyem no emu kekaw emu tutu emu no esan fosa mu wo emu ekekaw dia obehia muzu k heba mixture ena de ni pressure wosoro de ni sugar wosoro de ananse taachi no de ni to ase twetwe no onu behia amuzu garlic bitters sami roma akọ 9 de oheba shop biara mu de aka biya enfa de maka hu de gise obatafo club 600 oye obema anaso ye oba na okunu eden keka biya yewa wo so brere mu wa ene me kan se neska ho eden pa yi nti e be ya se oni oba aka oba se na obejeme meji 500 cedis meji 200 Ghana cedis agoji hotel be 150 Ghana cedis wa no munsa wa didi ugo bi ade so a pampan kan na mas ena ya ya ske wa je wi alo tenu ske wa je wi hotel we buku awie eduani wanum wadi awie eba saa sebi eya na ediani na edi wa ohwe ka obopa na osi oba etwebo na komini a uni so confirm ma be ma bi wo ho a kankan bi eda no ye nde wondi o oni skana ko musa no Davi kankan bi eda je se the kwati kran so I'm sorry be ma bi ahia obu ahia too much enye hwe wo dia ba so de kata we ne di ba ko nyesa skana Doctor, your call numbers no. Number ni 0247 67 43. Asieni waterful club 600. Watchina Kristo ama ye besen shebium. Na Sunday nso so e. Me adwuma. Bibia me adwuma. Okay. Me say ye door to delivery nso. Okay, door to door. Unim say Fridays ne Saturdays ene ye ko edwa market. Eche ene nkote market. Enti no mo amakwa amo ya aboka no mo frɛ 0247 see ai yakọ Dr. Muzo ase ya ba ene nkrofo wo ntwedwom pa nkrofo wo nkote dwom nkrofo odi dwa ai nkrofo pentwa to omo tonso dada ye hu adwuma akọ wa wo ka asa yemfa camera ne mbra studio na ehwe nioma no pa cha maba entu de opese ohwe no behwe na wo nu manufu na wo imagine me wo tirimu wi a fa omomo bra wai fa omomo ebra
na bebe 20 minutes me saa no menufu saa kwa papa abrante bi bisa question bi Smith or say yes sir wone o yire ana o girlfriend wo na o birthday ju na obe wish o saa kwa on ma gift on your here no answer wa post you happy birthday dear yeah okay the opposite obi nyama won nso ye saa obi na saa oba akro no se ono na to no ena ne boyfriend ana se no kru no o testing no happy birthday no ano no wan send we awia no lunch bi anko nwumre no wan fana anko tena ba bi a chese obe ebe ye ne sei enti dia wo pese obi nyama won no o boyfriend no wa adu no so enti ye bibia ma no said ebe ya unso birthday I say 6 o'clock na ebo mprim aba no pa bebo nwumre okay aha enti e dia unso de beba okay na me de wa anya hwe now they what test me no ko hwe udp na me da ho fine papa j say de nsuo ye nsa na wia be papa j ya hu se oba bi wo niska enti na onya obeye but bibi ni ho ye wo hawa esitie enye se wo guy edin birthday enye bibi kuntan bia na obeye na ebe mana ye den aso nani obi ne board no say little things you do makes me love you more yeah. What you say posting the person wishing the person on WhatsApp or texting no a normal okay a normal obia to me yebi what you say obia to me yebi obia onim ni bia betimi aye but you na oben no wo a oben na koma ho no e dey na wo say wo ye show something ye bibi remarkable extraordinary ye bibi a ebema na adwene abaso all the time enye so bakakoto dan ukoto ade bi so expensive ye onema nkitinkiti bi a oben ni pemu so onni bi but when ade a waye dey why ba me girlfriend no me no na me birthday wanya hwe na wa test me wanya hwe kura wonni hwe ne kwanya topa yes na sa atopa de bia wudi no your birthday atopa a different a very special what I say so okunu edi ni birthday sex out the man man different from debia the other man debia de no because a special day emano what in the meche so boyfriend I want to ne any birthday when you share man okra no so why do so be call nchen kwa dia sex out the man man different okay same okay yes so we the first abra second third fourth fifth at the greater kwa dey me ko 18 na yes mi jawa on and now bye ebusia for ye kwa ye topic of the day no so and the topic of the day no minim say enkrofo be debate hu bebre oba Facebook live ya share na obi nsusu enya bi enhwe odonten time platform for ya Nikki friends of Nikki ne fans of Nikki nyina mon share ma me hu se mu gina so live mon share na obi nsu nya bi hwe papa mame na membra also yeah ye na ye bi sa say yes say me ko aware mu ana mpnatwe mu ese me hu me partner no past and as I saw no so hu me past and san no me etu anamon serious bi ana yeah that's it mame asemo ya asemo in fact edina ama bebre nsoso o ma ware ne o mu relationship no asay okay wo de yi aware relationship nipa kura wo ni obi nam kura o ma nipa ni hunu wo past experience bebre ya na sometimes obu abomfia sometimes on that respect also the man uta kat bia wa komu kire no na first pa na me ye na me one obesuro bi kra na first na me am roba first na me ye say na me nti ono na ma ewo adwene bia odwene edema wo enti media metufu pa se onipa da sani bia wo wiase wo past wo past wo nu nyankopon papa dia wo kan say me ko relationship we bi obisa me say e den na me former guy ni mi jaye ma me nka hwe ma me ya menka menka
mami nchirem every year wo life we lead you some time ago enya wo ne no mo de afa na mo be hyase okay ya enti no open no ye dey what the ye dey one way wo ta disclose sanyama wenya dabi wo de be ye bo ato abo sa one day wo de be ye bo ato abo sentina we have big ketua bia sentina because onim o pass e wo nko a wo nu Nyankopon obabi otimi kirem an e no suspect me say na me ne bema foforo bi wo enti wo say e na ye na me de na obeka ka no so to no bontin ko no yo enti wo ne wo na bibi ketua bi triga ya say ampa u cheat because why na o kan yeah even at the court kura no you have the power to remain silent okay at the court anya for so bi so kasa okay ai enti no say nipa no open no say wanya wo past experience no so no won tena sister twen ho na moa ai amoa unya dana di kire ne pe me yire wonni ma brabo ama nya se metra radio so o ka wo ju ada experience na media dance no beti se me ne to edi nkomo kan no me say mitimi tena say Monday ko si Sunday na me kura ma 7 na me ye na me date we na me date we obesuro me obi timi ka be ma ni share na first no ebisa no enti wo ba wiase we date me ma be so 3 afa dia na me date boy bi me kwa SS na me date guy bi na me sugar daddy bi na me date footballer bi na me date musician mi na say wo date me ma me ensa na so wo kan me ma be edu enti ofa adwene bi wa akire na on kan sa ada no a enti moto na mokọ na opa bibia agira so no agyae a awo no woko pass ni bi nso kra timi maniti nko papa J Yariki dia papa kan ofo an so yeah to extent no menene adwene ebi so ha menene nya adwene okay in a relationship at times or say it me reflect na yeko past mu kakra ye wo nipa bebre o no mo a omo ntimi enhye omo past omo relationship mu because of ensem be se ne papa kai but ye won nsem bi wo hon so a e wo past mu a wo hia wo current partner emfansie no ebi ti se den ebi ti se ye mfa ne se woni o ex no won munya issue bi concerning one kasa o medical niam bi conditions bi bia woni ne ye niam bi ama affect ama bia wa wo ho kwan kra ho problem aba problem kra timi aba na wa ba hia me nso meni da so me pese bia me ware me ye ho ade ne wotena na bia ma ware mpo a me ne wo mpote na afi awo ho aba ye den na woni problem no wanka nkyere me na woni me fa na ye kwa na ye bompae na ye ra na ye fa na ye se we are we enti later say be man as oba no find out who sa problem ne pe na ababa ye den ama no enti at time ne bi won ma yenye open ye ma omu nemum enye ni nyina na wo so ye den obi at times keep be secret okay what you say keep be secret past ne bi wo past ni mu a yen hye ni bebre na o hye so a hye ni pakra o hye e de a che no okay be ma bi wo be pushiu o pushiu na o ka wonsam o ka o pass no after me say no your particular guy bi won ma o ta ka no ho asem pa that means you are still not moving on nipa no adwenda so ye den e da wotirim possibility say we share sa nipa na mo betimi asa kokoye bibi no very high okay so what I say so it depends nipa na o ka e de a kire no so what I say they okay oh me my family say my family say my oh can't che be ma no be ma we me fa no what say we no boa me pa we no yes be ma we no di me ye pa and the moment only current partner ne ten adibu o ye ya no reflecting we papa ji anko onye sade we da yaniki anka sade we nko onye da o ka sape o de atwa ne mpoa okay yes o ka sape o de atwa be ma ne mpoa na o de atwa ba ne mpoa we are sure yes ya wo be ma bi wo ho no mo a
to say fan say my new relationship me former guy no me ni nya issue ayenda so ma de enchi but de makonya ni me ne da onya outmi so asem ma ye da so ma de echi say me ka say me share bi de no ma twa ne mpo ana yes won share bi da me share say be ma won twa asem so me share bi de ye ma de fofra me twa ne mpo no onu de say on fa ne compare obi a but a man be ho no mo a and that's all X ni yes the moment a obe refer no dey na ko wachi papa jedi enke la solve ya ne kia asa ke so enka men kan ke twa so da so what you say onye romantic kra onye romantic kra niki anka wa me guy we no you so romantic o bank no ba se anka to bibi dia brem da so we say o my guy ni feel say no o de need to but relationship bian so ni say na city e ni pa bi be share ni bian na mo no betu okay so what you say enti yem fa your ex hon sem bebre em my current relationship mo at times e bi won no matimi ba mutimi di sua de obi wo sha be ma bi o say oh or can the past dey achena be ma ne problem bi o ko mu in the past okay na wa amfa anye den enni no and say na me date be ma na obo me no bo pa eh den na o guy ni ja no obo me no he ma ko na bo me be da ha ntina me ni jaye and only way nya problem opre o kakra bi a wo kasa kasa no pe no aka cha de obo wo kra na e pa ye no kra na ekosi say yes your part bi you have to share my baby why and share okay keep be secret nipa bi also nya secret obi a woni secret bi a woni future because when to men keep secret now we share secret me among for to me tap it on so we the you baby okay sign a relationship with here sign a relationship with here keep a secret in a relationship e bomb dey bia move here then e ko any mistakes be see past no may hit enough so and sell ex bebre and your current partner only more chinasem yes and send bebre and your current partner okay mo jaya mo nko manen ko no baby and send bebre enchre no because the more o ka won send bebre and send bebre no o se betimi a tira se adwen say 2% say 14 nyina free x na it x no nya kura 2% wa nya hwe kura na we should learn all these things bringing your past history into your current relationship send yama bebrebe e gua ware bebrebe ho oba we pa no ni mabenkwan ye pa okay me ni we de jajajaja na benkwan no ni me pa no ni mabenkwan ye de na mujaye na wan ware are na mujaye na de wa ba fa ne foforo no na de bia ema ne bi firi so inferior ono wote no na de bia o de dada no e kan nanim on de no yes dada no e kan nanim ema ne firi so inferior basa o hunu ni a onye aso onye enough yes ema de bia wa kai wachi de bia wo kai wachi enso ye say de modi ni munya den munni ko de aka no ye mo ho ban na o bo ho ban a de si da ache no eda wotirimu na o de body aba no ho ban na mum ye minya no kan bebrebe keep bi wo chim e be bo my relationship no timi anyini akọ nanim pa ye de bi ye mfa to hutu ye hu for all right but e bi ho no ma enka mani wo wotrim never build the current relationship papa unwu se obi wo honom a obisa o pass na se o mpesa one ne be share a obeka na wa fa utrimu kan bi na o asa wanya different perception be about you wo ho okay nipa bebre wo ho sa sa nipa no na dwen se ohunu utrimu ye fi se o mpesa one ne be che problem bi a wa fa mu tibia bi na ukomu ni ade o mpesa na yaram tabu sa mu se sa de no ya na ye pede aye den edi adwene na aba mitrim nti a mifsila me hama ho okay se ka kire me chese me tia me de ye den adwene be na ma fa ntira me da bia me pese wo ka wo past de kire me ma hia wo ne ye se ye bebo bra ye ko ye nim past na na papa je ka no de modi no ekọ okay ekọ etwam untimi nkofa ma ti say nay by 12 o'clock ene twam a untimi fa na memini mabio okay
activities esi ne dey entimi si bio ekọ ntia ntia se me bon konti sa akoma chi na me ko hwe obi niam wa ya atwam me de be kai no ne ana me de be kai no kira ntia no na e ba sa na wo ye oba wo ye be ma no wo pesa da busa se na de na wo pede ayo okay uhu me no se de wo si hu mi si ya ana me tie famesa de nye no ye ho adwuma we work at it na enko na minu mi yen baby abe hia me no yen to aso furo ne enko yesi ye kọ ya ni enti ye kiri na ya ne pese sa akọ ne de enye emwa Papa J yaneke unso obi wo ho no mate sane papa kan senka bema bi wo ho no obehu ne sa wanka de a mami njai ma ne nko ba ye wo bema bi wo ho no obe fifi mu ebisa girl wey ote no wan pa ka be na neta be si no unse emema bi nso efifi mu ya na eboa so o fifi funu ne ahu saman okay sane ya mpedifo ka no yaneke ne be wo ehu hia o okay ehu hia because the owo pese wo hu no obehu your man bi wo ha na se mema bi wo mo dirty past past air time pa okay but ebia obehia wo no sane manyina wato agu why na adwen se bema we ma behia ba we ma behia ne de me gya me bibia ne na ye de eto anamo me gya me all e de ama no me kumi ho gya me bibia e de ama all me bia ma kumi mu nyina e de ama no sabe na oba no ye sade na ama ho afi na onso so ko hwehwe fault e wo na chi ya wa sa mema ni bi wo ho no ma wo de all ma na efe na obe kire ofa azege yes no afi na okohwehwe na chi akofine fault akobusebusa se e de ya obeti bibi den ya obeti bibi den ya obehu kai kura wusan ko seed ye odin ompena so na wo ye na hyi wo mantem ho some obeke ka cha ho no o ba be biem senia case sitie ekosi san e na wanka me kwa ye kwa me ankasa mahu se sa wo guy wo ka say net se net ehu hia se wo hia se nsu aye ba no no enhwen okay what you say minimum obi o ko hia shawoni kwa ofa no ware no eh na waya yere pa onete ono susu ka beka na semsen oni mema dodo afa no oni ma dodo oni o mada ne so wafa no ne ene nete abaye yere ayekunu ade ama no minim ba ma bi a okọ sebi ye nua ma yo mugina kwa hu enso e na oware no yes oware no because ohun bibi beyond the okofa no so it depends on who oba any bema no na wonim ne ope efi nipa na woni ni dile ne enchen okay in the medical can say there are some things be one ma you need to know enu de obetimi ehu so wo do nipa na open up and tell the person okay man nipa ni hu state na uwo mu no so you ready so no betu anamawa onu be fight together e bia na enye won phone so ene bae but so wo do won intino onu betu anam solve that problem together. Papa J, there was this issue lady B on a guy be two anamo, but one can't share that say be a fan say papa mene papa sofo e chimpanada na ababa unze mad ye ya na ye ho atamfo no and ababa wa no kwa no si wo girl ni anye odeti asumesi o ne guy on na break ya be almost 2 years also ne boy no ne boy no na bema na fe na bema no se lady na ankanda ti afe na bema na ekohwehwem no wahwehwem na akofa asem aba abral guy ne ye ne ex but lady na kirem ama guy na hu say ye ne current aso date omienu fa ho enso ne ekemo etimi mi hu ni say sometimes ohia no na nkoka che ne say na me ne asumesi wa hu se nkan fa ha o masa yani hu hia na oni asimesi wo ho o be ka che ben say na me ne wo ho no circumstances be ne see ya answer na wo chire me say na wo ne wo ho until say bia issue bia happen na be me ne busa ho asumesi me hu say ne say cause oye me ex me ne na tena pen eno no ensi ho a okay. Don't go into detail. Men detailing, men biemu ye bebre enye den enchire no. Ya o ma bi wo ne be matia. Ubusa na me ex way oye me say na me dem cheat na me yes na me yes say. Okay. He cheating no. Wait me biema ka che be ma ne current partner ne current girlfriend say oye me say na me cheat ye. Into oba ne ti ho no mo a na adwen ne say na kwasa we cheat. So possibility say men so betimi cheat on me no. E bi kra we cheat on obi with me. Yes. Adwetwe niam bebre den e de ba enti se ye call new relationship ma yensisi yaso okay from the past
but issue betimi aba na kofa bibia ba and e normal e ba eno hia nchechire mu kakra bi but enwom nko deep brush so fetwitwa ba ne fetwitwa ni brush so sa keke never save a relationship no but the more you go into deep the more raising issues here then at the eba girls ni pesade and boys ni pesade and papa hey me get way what me dini be 4 times a day tima me dini sa also there kakra o se wabre ene so fi se sa dia san kona ko fa o ex ni be san ko kudi ne oba bia ni se ne na mo ntutu tie be me bia ni se ne dia sitie nti wo hye ni pa na condition na wakako hia no be with it eno na wo ho sisi ya untimi mfa o pass ne de no enye wo so baba be hia ne bia sa na otie be mo hia ne pass no onye no eno nje se be ma ani obi wo no se ni o si go through on the past relationship no wana so o be twa oba bia aka papa wo ho sa papa se me ne mobi atwempna oye mi se ntimi ko tua ne yonko be ma foforo so ka ana se me ko tua oba foforo so ka say ono no twempna na de ode ye no ode ko tua obi ka ai ewo ho nba ebire yesa fi say ono tena ye no okay school na ade ne ko ye no okoshia obi a wo na dwene be ne say anhwa school a papa je di me ko ye no we so di me ko bi enti mama ni na ho we ani aware mu kura no obi ware na ni kuru buru kwase a na onu koshia be wa fa na so ba fofra opeso odi sa we no de we di ni fam no odi ko do so okay odi ko no so e wo enipa bi tsa na onim say yemfa ne say wa hia oba bi na ne nsam ye na wa boa be ma pa na be ma atwi na die okay obe hia be ma bi pa no afena wajai sa ade no of course because of the past no e course unti na ade ne say be ma bi obe hia ne bia ne kwa so san boa be ma bi sana mema ne bi sunti oba bi wo woti ba hwede fia bi ne nkora brem ene du level bi oba ne se o ontimi ne ntina bi okohia oba afoforo a ne wo so ye ma oba afoforo no so ne asizi okay because of the firm on the past relationship munti no adini trimu dem adane abrabo into show oba bia on treating well biom obi timi ka say ade oba mini odom ma oba bia biom mini odom ma be ma bia biom all because of niam okoso on the past relationship munti aso me kan bia na de wo hia ni ono ne be obi bia ma ti bia na we ni du kom no na e ba be bia wu ba wa ma adwene na we ni du kom na a block wa ma obi aba untimi bia mu bio okay untimi bia mu bio nti ebe sre wo mo muru asade no wo nhye no nso pa nipa na wo hye nse no wunnim boa obeboa ko obabeboa ti emfa obi treatment ode ma wo no emfa metua wo no ka what you say eba sakwa you will not enjoy your current relationship na sa wo de obi adwinfin na eba yes untimi enjoy say ya ware mpo say empra twi mu untimi enjoy because the bia no eda otrim edi otrim dem enti eba sa niam wo sa wo ye ma wo kunu kra no umpesa wo beye niam wo sa wo ye ma wo yere kra no umpesa wo beye because oni say sa na man nyina te but man nyina so anyom nyina te sa esno ba bia ni subai esno ba bia ni nanim ne hwene what you say enti at times our past there yaniki niam be bre wo how we should let them go niam face the current situations niam build your home with the current one na ye shia dia wo be shia no build your home with the person na we shia no start afresh yes start afresh forget about the past and then you can let the past go papa hwese oti ashtown na efie bi mu ohun se ababa wa bi wo ho no mo aware mema mi enu ni kunu mu nyina ewu obetimi ama ne past na go o hwehwem say edena mema ni mi enu nyina etimi wu sa on se ebitimi to ebi mu sa sebi oh bebre wo yeah nti ano na eye very easy say obe give in sano ya mamre no e kire wo say oba na wo kofa no be mo ne tena wawu first one second one so wawu amamre so kire say bochi a yesi ni miensa okay yesi ni miensa and ebi esipa ni ya madamfo okọ wa free mu sisi a oh
lady no ko fa no ni kunu di kan wi de otosu mi enu wi de otosu nti ni maame kura man warning say o say ababa we misrew because amamre no sante amamre no aye baako aye mienu okay one shot do be si buchia enti after buchia na chi do bebe bia beka eno de ntimi hu enti madam no so afiri ye de na si buchia madam as say matise get na say ware the fourth nam say nyame so abra obi di line no so half mpobo no half mpobo no papa enti bibi sa na hu hia so be hwe akire eno de wo be rewre mu ahwa ne pass na papa je ka no some pass bi or mo a as I said we pay attention to revisit because of that chinti okay so busa mu eye dan wo ben panyifo bi nti bi wura ma be ye afutuo na de be ma e be boa wo dan say wo be bu ani agusua ajali we pa na nukura wo agya no ko hwe ne to hwe ya nyina na wo de wo wani na ade na de akunsu ko wura mo du mesi buchia enya ono na eye saa o etie for mu de eye na eye no de eye na eye no de eye no na eye no nti na basa no a hwehwem okay hwehwem na wono akase kro obusa na wono a wo hunu de eye no nti sa na mbusa wono na obusa na wo hunu nka ye fa chire na obusa mpanyifo nti afutu ade be ma wo no na wo de ada wo so anya sa de ani okotomu a because esi etwaso da so ye be ma na ne hiru twaso a wo yo ba na Akoma hwe ni ye so yo ba na ne kuru twaso Akoma hwe ni because mini man bia na oware oba bia na oba na nya high fever kaish oware ma emfa say me hu kra last one oware oni jaye no ma me na high fever na oho na bagididi je no ne no ho jaye na ma me we su ko fa no ono so high fever oho na ba to ja no so the same thing so and these are some of the things ubetimi aye den ago akwakwahwe in the past so what you say no one should because one share a time will come e ba be problem aye den but so unu empo na problem no be man side kwa na betimi fight am na kwa emumi enu ntem asem so what you say enti wo mu na so hu na e den ma wa na obetwe ho na wa ye den wa hwe ho tena so fo okay wa waro ba we no wawu o ware we no wawu na wakwaku obi a wonimpo wa ware mpo na so hu ya find the reason why ya sa de ne ye den e koso obi wo akwaku fa be ma okofa be ma no oba wanka what you say oni ni ex guy ene bia wo yo but esi say be ma na wo hye no say be ma na krampo no o be ma ne do ne pa be ma ne kwa niba onwo da enti be ma oni ba onwo da mesma wo 2 3 betimi aka che no onka no de sie afi be ma ne kwa ware mpaye no ho ade na later wa fa ni onka video bi a obi de Sunday ya adana mo ya yefro no na say sister na wo 4 see ne mane ba ho omu ba ifro ni ne say mienu na ewom ne se maame na o se we de enye onuama we di e ho no wo bete awon na gwawi obebi za atade ameka se mo mfa nhye we mo mfa nhye o se ase wa we ho na aware ni guye so what you say nka uye bold na otimi share o pastor kakra kire na o nipa na me ne wo me ne wo say ana me ne mema nine awo say obi abapanko na obi eni wo ye yo ni me bi wo ye mfensi o ka kire no because we ya dai ebepi me ne mema 2 yawo 2 me ne mema 10 yawo 9 Papa J, say obi nso wo hono ma ladies sani amoka say eya past no ehun hia ne ade oboka kohia abrantie bi wa wutu o se ni baby mama nye enti na o se ne ma ne maame nye enti me de me ye me na metimi age aware na ote ase ye de wona ni wi a na de ba mama course wona wo ye no de owu mienu no wonye wona wo ya no wonu aduru heyi esun ka wo hwehwe mu a ka be ye sakra epanyin ko jo kire
chere ai obanyin kwadwo o say bema uko ware bema oba no oba ntema uko e wote se nuku na gya no wo musamu hura no kronti nuku no gya no wo pa de afoti uko wakofa de yama nuku no gya no obeyi se suban na di achrew obegya no ema bebrebo mema wo dem aba mama ya se mu o gwano yo si ko mi pia bonti na o kan obati na be ma no kronti menka tumi na ko ka so yira afele wa na ko ka che o di control su ana so di ko fa obi akranti o na bi na mama wi ase ya bobo che obi a o ewi ase we na nye ye de o balasa mama jaja ta ye bi ala se ye we are the men we ewi ase yan ka hu ana we be ma kura papa je wo fie ne bia bibi ba ajapade ba se ye che ni nua ba ba ka krache onka kokopel de kokopel de na fama o mada wo ye edan be sesi na wonya bia ma because wo je ade koche amama ye mobo babo mi entiase papa ntu de ogina so se papa ntu de oda so gina so se wo hia obi na oni ni tu ana monwo a susu ka wo past emwa before say una nansi ekunu obeda ne chemfo abeka okay anansi titaru dem wa no titaru na wo ye no hunya fuwi chemfo wo kaw yes wo kaw anopa this is vie jedu but who no ngola be no wanku no na akrokro na anansi titaru anansi nti unya nansi kuno wa medane chemfo ankaw Papa J Yaniki onso da so gina wa no onso me the medical culture say past ni be why very important you need to revisit okay also sign ko wachi na osa mani pana one ne etna no ehunu also mani hunu nemo hu mani hunu mani hu the good part not the dirty part obi won wait me push wo so hu past pa sa o past na o che mache ene wo behwe so de gina so ne wo de atena ene wo de atena yes ene wo behwe so gina ene wo de edi atena ena be ma bi wo hono ma woni ne wanka ne pass kwanch oni ne start se mutu na mona wutimi hu de enti ane ex ja no eno de be ma bi wo ha woni ne start be 2 weeks 1 month wutimi se ade e bi be ka ho nti na MZ de okoye no koye obi kwa timi ka enti na oba we ja okoye no enti na be ma we ja okoye no wini suman on kan hwenhyere no woni ne hye o pass kra ba otimi ka emegidi se senti na oba we ja okoye no ma ba fe senti na we ye se no what I say but eya abotre we di abrantie bi ewo yi Ashtown oye gold ni bi on ne girlfriend we our mama osintu a obo se ne yonko bem wow enti ono wanyini a woni ba ono onyem kroti mebuti etia wa ya ase wow enti no uhia no ase man ni suban wo ya ase o me girl we na me girl bi wo na ne twebon na me ja no no wa sell poto enti wo start is o form na kaka no ato ahia so no wa tu sen ene ye wo ex for ni bi so no mo a o mo ye very wicked you obi wo your ex obetimi atrea be for current partner than for yes ABC obetimi atrea be fana than for na fe o missing for me no bi sada so wa fa guy bi ono ex guy kwa eya than for da eno crepa yes o for so abe fa no keka won se no na nsenya case bi siye me am experience na me share say nyama than for biom we dey wa yes me nipa bi fra broche by eno obeso e me na obaye na odi girl bi ba fie nti mo oni girl ni communicate fa ha ka si ha fa say o ba to aduane bra aduane no to ban say o to mienu o bre me ba ko na bre boy ne so ba ko enti girl no nim so oba ho oba madam fo no ho ba no nim sa wo wada onim say madam fo ne guy no onim kwa say efie ho na mete wo fie fufran wa si ewie enti girl ni baya oba du fie mi kwa ko bie gate mi bia mi say asumasi me fie no ba yi o me so me shira ka tan say me tu ha me wa ha makota side ha
pampai but me hu no man catch madam for no show ma mo madam for na man say girl no me na bibi da ana say me na collide da manka ene ne omo da na adwo no me tesoro honom Wakoma me pia monte beja me hwesoro asam say ai akoi wo se pe ho mama madam for na man na girl no kwati girl ni say obeka dan ya mebobo na mane wonya kukudo ni na dawia made a chia ye odede nyina wo meko anka meko me na o okoyo me say me dawia ni si wa anka meko me krakra oye bold timi dai ediwie mintimi afi okoya no afre boy no so one boy ne won komo okay mimi manka o one boy ne won komo ne pass ni bi no oba share no obenya nsafo anka kan wanu tum na be ma ne mfa bra me ka me kwa ma me kanche boy no say this manka so ka say owi inside na ba madam for ba ko nso are me say insempi afedi no afre boy no ai me sewa for cheme why say ai papa j na say and boy ni be boy me from Jack girl say am say ai e true so no na ka kire wo dia asu wo dia wi kan so re ti boy ne so straight e wa na ba ko nso ba ye so ba ya so no sorry na say efie ba ko no ni fa yansa so oh banka uye dia me masaka meka uye dia but onu hunu se bia obeto bi wo ho sa ni chese mi kra papa meka me so papa kasi akire o ka no krepre papa mi a nka me nka da me nanso da no nka me ko odaye me na for the first time we share burger obada di kote ise nso de $1 no kosro ofra bo udi share kote ba ko ne ma $100 kra wudem obetwi di age points owia na ni muso afraka no kra otimi tena so onu ye de back as obes no obi pa e o temu pa onso de ope tuntu la temu yamba course kakra 0243114497 chira wadwen ai wo be share wo past experience ehun mpo hia see e be share 0243114497 0243114497 0322498035 papa asem we de mami mbisa wansa mafa course no me count one ya de afa course ye ba ye be course papa odontintan dwumadie eye relationship dem paso yes me pacho eya me betna ha me hye cabernet slate moduku ana dabi say enyan kwara program papa pacho ye mfa course mra yenkomra went me odontintan hello odontintan Odonso. Odona chechire me. Odona chechire me. Me pacho ye ntie waje nchire. Me pacho. I'm calling me the bia me tie but and then first time not enough friend. Oh, yeah, that's it. Manage program no ka. Yeah, that's it baby. Na yes sir, over share wo past experience wo relationship mu ana. Anka media anka meka say eye. Okay. Ka say eye. What I say. Yeah. But if you are me ka say aye, no mo ka say kwara me ni get bia won. What the phone number ni tujai. Kawo. Aye. But I say mbetu kwanye nche bia and do 1 week time program. Ndu pe de o pe passion ana. Baby, as you say no. On se kuntu amitu mpese mensan fa ayi bi feeling Okay. What that say? Any yeah that's it. Odontintan. Odona chechire o. Me pacho waje nchire ni say. Nkasa bebre wa hu. So bit more than bibi so. Abeka sa bia. Kwani suban, yana ka don se ni suban so ja ge ja na bisa. Okay. Nso ba de una je nkasa bebre. Okay. Nkasa de mama nso tuja. Fatu jani anko. So me tintin like a chocolate color. Chocolate color. Work construction work. Where construction work. Mbacho for number ni tuja. Number is 0553. 0553 43 43
51 59 51 51 kafra yeah 51 66 Mama says you hey oh yeah oh pesa ko ntwedwom ba choko me for bar is from 0553 okay 43 okay 51 66 mpacho ya dasi Abna Jane ka Papa J asem ni bi o say show senka baba wa no was sexual transmitted disease bi anka mema miensa no na mfofo miensa enka mutia ti say ten uchi ya che sani enka wo yare anka de ama odada enti no sa ya de na na wona mfofo ni nya ye nka say nka wa chama mo we ye difa nka munyina amadi afa odon tentan me pacho udini baby akase free ya sami smaina na mikasasu kuma se forko me pacho yentie wadwe nchire so I can in fact quando sono eye so ono share secret like upa okay na quando sono eye okay so for the young person say so upa ni kwa share ni pass kwa share kwa also official okay esa ushishem yes because sometimes say the ex jana say na on ngina pa konti ase on yesterday on the incident o wa hanti okay na ex jana jana te ko base u ko fano u ko fa wa fan say dia u fan sa wa u bo wale nata on su yesterday sano ebedama any work na atwa anamona mana yi until so official and so o do hu de kima na work na ere o say dia o do hu de kim very serious pacho ya dasi ya dasi bebre mo bin so brabi 0244 sorry 0243 114497 0243 114497 and I say 0322 498035 0322 498035 for Dunton time. Odo na chichewi. Wada me anu low radio no kakra ma ye. Ndacho. Pacho dini baby akase free. Pacho from Eugene. Oh yeah, Pacho yentie wadwenche. Oh, sister ya yes only the show pass kakra. Said the bear obi said you will see here and said your own so said you will see obviously approach you. Okay. Namu star we see amengo together. Na bibia ya mengo. Sir. Matias ye pa. But you need to me number na to jana. Yenko. But your number ni 0244 544 284. Okay, sisubiem 0244 544 okay 284. Yeah, that's bebre. Dan pacho yenko. Okay, obi abaso. Hello. Odontin time. Hello. Odontin time. Odona chichire me. The problem is me no be at our preaching. My people man we o ka tum so ho na nim nkosoro. O se dan. O ho na nim nkosoro. Menti ase. You na kina for years amana nya people wa preaching. Egriso babu amena o ka tum so ho na nim nkosoro. Wo wuti abrochire wo bi. No, but my bagana. Ena waboa na menenya ne paper. Egriso babu amena o ka tum so ho na nim nkosoro. Me pacho moano fa number yi na chire ye mu ye na next week yanka ho asem wadawoma. Okay. Fatu so na me mobile number ne ma o. Okay. Wow. Me pacho number ne ye 0208. Number no 0208 702027 0208 70 20 27 0208 70 20 27
your voice note fasa number no so bra na wo phrase si ano na next week yente wasem na siye next week yenka ho asem na empanyimfo moaye na yente wasiye na yenso na adwenkyere de beboa no ye de aboa wo odontentan hello odontentan how are you say odona chechire me me pa cho dini baby akase free ya kujone me kasa free mpacho yentie o na me say so no beti na mo share me personal sometimes abua e ma hu ni pa ban ya ole na okay no so inu obi nam na se opese unjun pakwandi na mamo nante endru pempenswa mu nyamote like mo share me personal understanding ba okay dan say mode me pass me besie mu so o partner ni ko ho a ebensan bebreba ba say onim na obi catch na oyawe people share partner no dey ye pa okay me pa cho me das o share na say obana na be manentin wase amanenko okay ibenya do betu wase me pa cho ye dasi okay Kechire Kwame Berry o say ohwe free adankwame ono de o say na gyenche ne say wone o current guy no share ana say share wo partner share wo past any o current partner no ai Kechire Kwame Berry de no odontentan hello odontentan odona chechire me odona chechire me pacho odini baby akase free bacho me do na say kase free he kase free boko me pacho yentie wadwenkyere na bacho say Akoma na ido ambasam chema de kaka me pacho kire ni say do fudi say no ma pastor ni and then you can so be su bebre okay can you actually because can much about you because you say okay again because you be a first one and panic na utmuye you panic silence idea utmu so then and then no one so what I feel utmodin it is any move na idea ayedin amount okay menya point in pa mbacho ye dasi bye osie bia na oniememu ayedin so first one no ebia na niememu ye ntina o spoil no we gift like o man is scanning adade so wo kan nyina kire na say nei no nya na say and one thing is that some people also lie about their past too obi wo hono ma eno do so pa yes obeka the past niema bia na wo ma na entesa na me ye ni sei na me ye ni sei na me ye ni sei so no say da say na be hia me first no na me ka get way me de ko akoso mbo ma ne ko di be 1 week kura on say odontentan odono attitude pacho odini baby akase free na je fe ma kata star boy mi kasa free Angola akata star boy yentie o ndase mi no nche mi je da krebi eni enche my friend no yes you said I'm taking side there no akofa boy fofo bye na nse mu na e say o friend sa no chem say say no ha chi na mi tennis kama no buzo ka mi pa bi bo o se aya mi no bo o se mi ma mi ye and be say papa jina so na papa nyiwa papa dia brand ye kan o frefre no send ni ska ai na nsu ya nwimu na me yatumundra o te ye
oh ɔsi nsu a yɛn wi mu nam yɛtum dra na yɛntum dra awokyerɛ hɔ kora wagya wo ma mo awokyerɛ wɔ hɔ kora na wagya wo mo ntɛm ate yaniki yɛwɔ ɛwɔ ni boy dia yɛwɔ mma bi wɔ hɔ no oni boy dia yɛwɔ mma bi yaniki ɛnso so no so yɛwɔ mma bi wɔ hɔ mo taware ase yɛwɔ mma bi wɔ hɔ asɔfo mo taware ase a ɔmo ex egu so sponsor mo nneɛma bi ɛna ɛyɛ dangerous na yɛsɛ wo ne ɔgbɛ motam partners na motem ho ase ɛyɛ bibi na mpɛ sɛ mfa me number no nto gya na fatudwa mbakyɛ fatudwa 0 yɛnkɔ 0553 08 18 okay 71 sisu pm 0553 08 18 71 yɛda ase bebree abna James ɔno deɛ obisa no obetwa ntro paa deɛ ɔyɛ ne deɛ onye nyina ɔbɛka so no ɔyɛ na so obetwa ntro ɔsi mɛma na amode mo number 2 ya mu hwe na next year 2023 mo amfa ma na mama makosu ani me ka kyerɛ mo sɛ o fresh na wunya bia asɛm ba ɔdɔ ntenta yɛnka ho fa kɔ mama makosu ana meboa baba beto no Oreka sa unya no do odon 10 times and your friend lawyer me ma Mr. Belucci odon 10 times kafra yentie wadwe nkyere me dofo me pacho ba da metia ni kan say we can secret na chon sa okay direction on the one in partners on the class I'll cut the local yet and any minute my customer okay na mo de ka asem kyerɛ mo ene ma ba de ka asem kyerɛ mo ba me take physics is so ba yo ya te uhu be ma kokonsani da wo e bi o de o fra bontin be ne nka nkyerɛ ire na be ma na no break apai nka nkyerɛ ire bedru fie no wo eda ho me pacho me come na me pija fatu jani enko me toba what class mo do ye juma okay ani se me 23 ko 28 ko now o de fa ne 30 kura obeje 30 kura meje for number no tuja ni abdere pa on fin sisi ni number no 0543 okay 52 93 57 you say this is 0543 52 93 57 ya da si bebre papa mami you be anosa o say okay phones na dey so ayeshi ayeshi pa se papa ja ho ma chen atopa no hello odon ten time odon kusensi omo so ni odon na chechire wo so obo so mpa kafra sese the new person personal dealing na to the first the base ya kafra sequence na mo point no and I'm so me here by the okay so Belucci wadan for free tinament you can say maybe what they are try ona wo pa ba ayi won nan kokomu no ho okay ona na o se wo pa ba ayi won nan kokomu no baby yo no odifo de kese yo odifo nyame nipa sofo nipa ba opa sofo ma me wa hu number chai okay sofo ba chofa number no tuja me pa cho o hwe na se sofo ma me frɛ ni so em frɛ number na sorry for na ma ne bi ni ho Devi on password ba okay on password ba 0546 58 20 so for 92 sisu biem 0546 58 20 92
92 pacho ye da si bebre. Okay. Ana numbers ni emienu. But Sensi ba kono so e. 024 99 Oh, papa entimi anyina so. We ye Nana Kofi Richie or say I'm junior conductor na mu de he from Angunaga. Angunaga so bolo. Pacho chiremu ni un conductor na mu de mate tag atonzu ana anasa conductor de VIP bus mu de anasa flight mu de pacho chiremu junior so enjoy program ne pa na yes sir one it's good or say okay it's not good to share your past with your current partner. Yada sibebre junior akwakonya gono ono gene te wunya gono a bi hia na gene kwa odi gono kwa ye me kra bra me bre ansa na na se wo de be ye me nso bra me bre ansa na wa was mpacho me rade aba na se wo ko wadwane eno anu unya ni bi ona o se ko ona onim se ko there be I just say akwa test that is it papa de na mi bisai omo se me dressing no eno de untimi nhye kaba emfa metran don tentanso ena untimi nhye ba ko ye friend som sisi o se de untimi nhye no bi because program no it calls for dressing no and the dressing is given enti ye de chira de enso so hunu na wa wo ye be ma na wo yire address si we free adwuma ba na ma yese ya ba wo di say de papa brazy ana boarding ne boarding nya fala ni bi wo di say ade aduane abesi upono so wo di say ya wo wi a wote wo nchen ya kire mo sa anadwo ye nkata ye hu nyina ade ba ko so mu ni say ani ye obi ka say your adult music anyway adult show what you say this show is not for kids okay and this o ka say ni pan dressing ni ade na me ni o pese o kire enti na hwe time na sabre akwada bi ada out die what you say mpanyifo na ehwe na time na nya so for time no we so for pa na say wo hwe bia unim ni enti a wo hwe wo hwe na papa je wo ni ya bia no unim say ya mfa dressing na tia dabi what you say minimum bi mu ko mu t-shirt we so a me man hwe bia wo hwa wo ne pant nyina oh yes me must me TV because anaju program there ese won go wild what you say shira almost anaju this is yes and we bedroom a radio version say TV na ka TV pana TV setup oh enke be hu pa papa be waji ni morning coat kama what you say waji ni pyjamas me ma hwe boxer shorts na ba wash boxer na de etuam ni ate hanom ni yesu na mo nchaye oh say ye de ko we ye introduction ni e bo run next year ni mo a mo ti show na say mo kadre mo ti ase producer adwuma bi oye no wachi next year papa Ghana mo ti show na oh omunchaye emo bete unya shase ekra na line so me say wo ba show no so hu say wo ye be ma wo nshata de wo she boxer vest now see her am person come am person ye chest sex positions no so wo di twi abrem because ye ma me bompa ye wa ha ai ntina ni omunyina ye papa ye kwa ne kura ni say etiefo ya kira de ne say let your past be past okay niam bi wo no mo a me papa otete mo awrade mu me ne nama no say samenam se da o say have a principle within you okay hunu baby a wo kasa no wo pema no go further enti nipa bia mo fa nko aware no mu mo fa nko relation se makoye program kura ma pon so na me kofi na me yira nko me fa sorry dem nko mo kofi da na me kwa so na share me kom dabi it is not for your consumption because I have principles within me meaning baby me di me nko pem meaning baby me di agro pem meaning baby a nipa me no mu di agro se ni di agro pem se ma gudi a meaning baby a me pem okay na se na me lady bi na ye ko program ni ye ba ya na se jamfu ano se dada na so hwe ye kwa ye pon anadwo ni ye ba o hwe na nkomo a me ni wudi no nkomo ne kobone a me srew
catch them. Me something time mama. She me soon. Yes, me catch them. Now also win him. Na ye dia kwani aba we take advantage of me. Me po we so ma be fire because we have a barrier. Yeah, we are the barrier. Yentra. Papa. So, etina wan hwa bon say so for kai bi konya accident to boase kwan no so. Okay. Kaka no do dom na se. Yenye kwan se. Go to bi she na kan ko shame. I witness back madam fo. Oso obu ko yi nipa no. Na be ma no nsa e she oba na twa. Hey. Ewo car no. Yes, no ma wu. Wakra na yiri so okosu. O ko nyina obrasheko. So mu. Enti ya ko ba e ka na ye denam. Bibia betini asi. Ye nko gina ha na ye say. Have a principle. Oh, relationship na wo mu be bia udi nkomo no pim. Uduru ho. Wo ya wo yira mentra. Okay. Entra. Say obi there we say a chedin one hwe. Enti you can say nsa ah. Nam so on to no was no beti. O say say meti mi abo. Ai. Abraje nyame na board. Now there obi na di we yire twama wa na. Me am di ma de. Ah, aya menti ase. So for the okacha enye. We so for na akacha. Che say why you bone? Ai. Abrawan so na obi o yire twa so die. Aso for no kono so komo kire chesa de. Yes. When ahomre bi me kan say. Ya so for di mama wo. Ebe ma sa de wi akodi baby bone a. Ebe ka akosei. Te say pono ya bayi. Sex position Bible an kire. Say oba na so. Them and that from the B. It was Martin Luther. Okay. And my yenya missionary position. Okay. So no. You this style be a kiss of what ye dear yere. And then we as if one this style only do omo yere. Okay. And dear be a dear. Come the first one me do am over back. Come so the first one we need. Ah, making cover na who say Abraham. Gigi phone in eja. Okocha antro na wode ne yere. Eshe baby na ohene no ko tempo no hwe Abraham was and Abraham was caressing what the name say wo miemia Sarah the Bible made it clear and na so for be say what the one say what twem a why ye bonne hey Abraham po ohene te wa to hwe no adeche say Abraham to so nua ben and na wo the one say wo wanna change enti mesramo mamu nya sa bad perception no say we are suffer enti na suffer nya papa ya suffer ni bi na ama na sisa nya chom on church na so baba ko nya girlfriend ko se do si di otafri mu ukona suffer no botemu a o say suffer de ka hallelujah ni say nya chom sem sa na efiri na ba efiri ye no was church asorma no papa me say na wari etini jina wo hu sa de na nya mpaibo ne ma bi wo nya mpaibo yes wo be di ni yira ji se urade esra wo nkonkron bram wo nkonkron woni oba bi ada me sofu shia beluchi me na on say on na manage me na ye nam na ye didi nkomo na ye shia no wo boutique bi the dress code wo patase ye shia no ye didi nkomo na papa say wo die tina waka Kristo nefa wu jimi no obi mfa wu nya yie ade bi wo ye nyansa ani adwene enya mpaye me do me sofo to the sense say o kire wo say yes say me sofo he's so proud of me because o say aware a me gisi wo no ebo sofo bi gu aware o say adwuma na wo ye no wo ye sofo bi adwuma more than because of be preach against that. Yes. Mako for ko mo nchire. Mako for mo nchire. Mako ma me ntimi nchire asori man sex positions. Na wari agina. No ye bi. Onu pillowcase no ahati asori dem no na dey koda. Ye uchira yes what say. Akwese sofu bia o no ma wari ho hwe no na ebe hira wari sa be tufu. Edubra wo tufu edie ma so obeka ne say. Anka because onu ni bi da. Anka. Di we yiri ni. Na ya fa. Di we yiri ni. Na fa no. Na fa no. Obi afa ni no ni shenchi. Sofu say ya me mfa. Wo fa na kwen. Wo fa na kwen. Baby ka fo na ara.
Papa J. Ya kasi ya kan ho asem a. Ebeche. Ya de ya feel. Yeah. Then e koso. Oh, a lot. Because na say me so na nam set so ne ade. I'm doing a lot. It's also acting so can ho. Me say wo acting ye chudi wo mu ne ade. Any ma bebre. Any ma bebre so adwuma nya ba akopɛ. Any ma bebre ntino. Ni na ka ho ye ko ha ne aba ha ye ni ha ye wo ha. Ini ha ye wa ha sana adwuma na akwa okay sana tie nti ya hwehwe na ye hu ha ye hwehwe o he me do ko ba bia ko YouTube I'm always around okay ko YouTube channels be over type so the obo papa J ko YouTube na obo papa J videos bia mo bia e be yi aba videos bia ko YouTubeade fresh boy papa J bia sa na the wedding da na abna J no pa cho obi adini da wa ha na oba me ho da na ayo me nwanwa o do ma papa J Papa J wedding dana Abna J yem bia mu man mu ana o te he no kasa sa minimum po o ya Akoma fan pa o be kom kra no men ha na ya chi na dina ma na ni so ate no wan o ti adwuma ma no ma aka nyumre ya nke ma wedding na me ya abna wo so wo ye wo jina so a Papa J ni mu di abra o ya ma so fa katwe ai o de ba me so o de ya Papa J do be du o Papa J do no anya nkure hu na ye de do o no ye obedu Papa o china ye fa ne ya sorry na me ya duma o china ye wo Enkuransa new site okay Enkuransa ya santasi oh okay Beluchi o china kwa sorry wo be specialize chiro ntimo hwa mi nso o china manen kan bible wo Wesley method is adum okay adum kwara de fiade bia ye empaibo ewo empaibo no mu deliver nyame asem ne deliver nyame asem kwesi adaje de ese be akwesi faith bo aho aye ni adaje twam Baba obi nkodi ni ba nku meja ma o mepie pia no no wetintim ne nan wo fam tumi e wo nyame asem na ye wo ho ba ye de asem ne ma ne ye o hwa na betete ato akoba bi foforo entwam ho asem no wa mpena ma na nye wo ho adwuma me moka aka che nyame na mbepia ahwefo nyame anye wa me moka o se me kan jo so obaji enti wa anye wa enyam asem e ono na asem na me gidi se na numa asem nti obaji kwada di fiade bia yo Papa obi hia mo awo ni relationship mu ni counseling kakra bia number be na obefrɛ 055 305 7700 okay sisu bie ma 055 305 7700 okay enwa ya da se bebre enumrei odontentan this week ya de aba begunya mi adoma next week ya sanso etuemu mene evangelist Samuel Mensa sanso so na sanso so na fresh boy pap J fantastic mi DJ DJ Obonki sanso ene odro Beluchi di adwuma no cheso ne papa omutu kwan papa tu kwan no after show no tu kwan Beluchi nso tu oma bre Beluchi ye production nyina wada nanso so odontentan ho donti ote ha wo ye Beluchi nyankopon onhira obebre sanso na kusi jollof date rush say oko date rush o papa obey ai say oko date rush nti munhwe ni munbehunu TV3 ho sanso na banku boy me ba na oton banku no akwasi faith yani kipiesie ono so ebe bua ma bibia ekọ so odontentan platform so fo nyina ya chiamo hwehwem ya yani ki baabia ubehu yani ki na wo problem bi na pesa one ye share number no 0208 702027 0208 702027 happy birthday nchia kese nkoma angel owofia papa ena ye angel birthday shira na kakra shira no yenu aba Erade a odu furu ma me yam beduru sabre no nkoso anhira wo amen ofa ne santo so amen onyi ubuafo mawo amen mama onya warepa amen o Yesu dimo amen angel nyankopon sha oye nipa se odo bia wonyanya atwom
me say me dona angel me dowa me ka say me kan papa ababa we fefe wontwa picture ye nya no ne de na to so unim za ne boy ne Beluchi Beluchi nsu twa pictures o mani ntwa no ene Beluchi ra ho a say ya Miguel yi say the message twa picture wi ya gay nso ho fe o ma Beluchi yi ne nsa no aye say onu aba di ndi memu na nso ntimi ndi kosi unya ba dindi memuna zukoze yi koze untimi ni wa ma Beluchi aboka ni nyina ka mi no aye basa wa hwe angel ya besro nyame ya angel be pose na oh boy encha picture next week ya do be to so eno anu no ana mia so me dofo baako ya fa no kwabna poku on na CEO ma executive laundries papa o de oniema na ya afa ko ho oba wash owo Cambridge Junction Cambridge here be quite run about us here. Would you room now be say executive laundries? O my friend no. Okay. Ono kwabna poku. Would you do Cambridge you also share laundries na wa. I will be do na chest asofo ahemfo masesa ka ala ya wo to omo niema na wo wash bi kama no so ye ne birthday. Nyamish aha omadwuma mbuso amen na usika entim amen na fa bobra pa amen amen enti nyame nhira wo ne angel ye dom yie pa odontentan nyame adom adase ne ye besan so ehia ya kramo